Amen bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Omphambi kwenu abangangazi umama Ntombizonke Zulu. Ngiphakama nokubingelela ubaba umfundisi uJani, obaba bami bonke abakhona, omama, izintombi, izinsizwa, abancane, uSunday school umukhona, kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ufakazi bazalwane enginabo uthando nje kaNkulunkulu. Ngoba ngisho ngithi uthando lwakhe liyamangalisa. Uthando lwakhe bazalwane liyamangalisa kakhulu empilweni yami. Ukuba khona la ekhaya lezwi ngibona uthando kaNkulunkulu olumangalisayo empilweni yami. Ngithi mangibheka emuva ngicabanga lapho engivela khona ebuncaneni bami kuze kufike lesi sikhathi ngicabanga uNkulunkulu izinto angidlulise kuzona bese ngibona uthando lwakhe limangalisa empilweni yami. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngakho konke angenzele khona. Likhona izwi elilapha kuJohn 6 ngithi uverse 44 lapho athi khona uJesu Kristu ubungeke uze kimi ungadonsiwe ubaba. Silapha bazalane ngempela sithandiwe sihawulelwe. Umusa kaNkulunkulu omkhulu nakuwe uhlezi phansi mhlasimbe uyasho ukuthi ngempela ungothandweyo uNkulunkulu ukhethiwe wabizelwa ekukhanyeni wabizelwa endlini kaJehova wabizelwa ekhaya lezi wabizelwa entabeni lendlu namhlanje ngoba uNkulunkulu ukuthandile. uNkulunkulu uyasithanda bazalwane kakhulu sengathi lo musa wakhe asenzele wona bese ngawubamba siubambisise kuthi uNkulunkulu bese sisiza bese sihamba ngokwezimiso zakhe. Asiyazi ukuthi angeke sizenzele umoya ongcwele kuphela ongasisiza ukuthi senze intando kaNkulunkulu. Sathi bese ngahlala bazalwane umusa kaNkulunkulu siubambisise kakhulu. Kukhona isikhathi lapho engicabange khona isikhathi lapho empilweni yami usathane bazalwane eminyakeni nje engaphambili wake wangishaya kakhulu empilweni yami lapho isitha sathatha yonke into enganginayo. Uma ngithi yonke into bazalwane ngithi yonke into ngasala njengoba nginje. Kwakukhona ozakwethu engangisebenza nabo lapho babethi kumina kodwa uyambona yini uNkulunkulu ukuthi ngempela uyafuna naye ukulekelelwa. Uyabona ukuthi izinto asihambi kahle empilweni. Kungani ungazami u1 no2 no3 bazalwane kwakungavumi ngoba ngangisho ngithi ngeke kungisize ngoba angikholelwa khona. Kahle isitha sasifuna ukungibona ngifile. Sasingafuna ukungibona ngiphila. Kuningi bazalwane wawenzeka empilweni yami ngahlukumezeka kakhulu. Ngaleso sikhathi ngimbuka uNkulunkulu ngithi kuleso sikhathi kwakufanele ngabe ngavelwa izifo ezithile mhlasimbe ngihlasele oBP ngivela umshahlisani mhlasimbe ngishaywe ostroke ngendlela okwakuyona. Yabona kuthiwa uphucwe yonke into usele yilento iyona lapho uthi ukuphila ubone sengazathi ukuphila it's not worth it anymore. Ngiphilelani uma kunje? Uthi noma ucabanga ukuthatha impilo yakho bese kufika leyo yinto ukuthi noma ngathatha impilo yakho impilo yami kodwa iqinisa ukuthi ngeke ngene ezulwini kuzongisiza ngani ngibe nalolu luvalo. Ngimbonga ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi wangigcina leso sikhathi wangigcina kukubi. Ingakho kuvuka lo mhlabeleli namhlanje engithi uthando lwakhe liyamangalisa. Namhlanje ngisekhaya lezwi ziyenzeka izinto ngiyafunda uNkulunkulu ungifundisa izinto ezithile ngiyakhula ngibuka lapho nje engivela khona bese ngithi uthando kaNkulunkulu liyamangalisa empilweni yami. Ngiyabonga bazalwane uJesu Kristu inkosi.